Ka Ribhoy District Sports Association ka jingat lang bat ka District Sports Officer Ribhoy District ka All India Football Federation bat ka Meghalaya Sports Association haga khat khandai tarik nailar arhajar arphulai kala penkut no ika training basausngi naga benta ki referees haga balayo ban ai jing hikai shikilai phulai ngot ki shinrang bat saungut ki kenthei bat nabding kine ki bayo jing hikai iwe in queue shaka level 6 kat balai ngot shaka level 7 bat ki we haga level 8. Hagani ka sngi penkut lawan bansaki dauba Charles Marngar MLA Mauhati Constituency kinong kitkam ka RBDSA nalor kiwe pat. Haba keren syakani ka jingalang kinong keren kila ay mensim ya kinong shimbenta hagani ka training. Unong hikai hakani ka training ubadei u referee instructor jong ka All India Football Federation ulaong bakalong ka basngaw tanat haka baka Ribhoy District kalayo ban pinlong yakum kani ka training haka sin ka baningkong. Uba Charles Marngar MLA Mauhati Constituency ula kentu iki referee ban long ki bahok kat bala omde ban le shiliang haki games henry ban don bet hapedeng ban ai ka jing bishar ka bahok. Uba Charles Marngar ula ongru baka sports policy bat ka rukom jet iki samla badon sap kala dei ka por ban pinkela namar ka jing khle politics ka wanra ya ka jing hiar haki liang baro. Nakaliang ka RBDSA ka donru ka jingkmi ilinti bansay shibun ki referee ki coach bat kinong ya lekay na Ribhoy. Hagani ka sngipen kod la samro iki sernot shikinong ya shimbenta hagani ka training. Secondly, I would like to thank to RBDSA in collaboration with the IFF and MFA and also District Sport Officer for District. Especially, I will, on behalf of all the participants, we give a special thanks to our instructor, Sir Joy, who have come here to give us this training. Sir, we have learned a lot from you. You have been friendly with us. You have not taught only the law of the king, but also you have taught us the discipline for all the aspects of life and us, the referees. Sir, on behalf of all the participants, I would like to apologize to you if any undisciplinary behavior found on us on these few days. We are apologize on that, sir. From our side, we wish you a happy journey. May God bless you with your loved one. I could lay through your power ini kenderaan lantang jeni kita ladon rekat ni hanya kepo nadu di cek jeni di sisi mana belum jauh mau berkuisi pada kepo yang isi nada baru untuk bisa jauh sa nurun sa tamare baru ini dan bentahannya untuk dari anak saya. Makudong kublay sibun yang kajing penom jumpi yang kaneka training kebaelan yang ikun samla ba nilakban nangroy nakaway ke kuwan sa kaway kuwan ang itsikan ba penom susukum kini program but ailan yang kisama jong tendering koy jemi kublay sibun yang kaneka program kejumpi ba nilakban yo yang program Bejo dengan tempat ya baru partisipan yang kuat ini air fakti berkamjam dan tentang kenaikan program dan untuk meningkat biasa. Dan kemudian nakalian kami partisipan dan grup jing air jing sakit kenal yang sudah terjadi kita yang akan resmi. Leave it out, okay? So keep the knowledge here because see when an army goes in the battlefield with the weapon, with the bullets. Okay? So when you go for a
Saya ba dempel siri. Saya di free tiba niya putlang. Ngayon tang sisin ban mang linesman na first division. Kapulo. Sisin na yo along referee ba lines referee at second division. But katha ba don asin na sisin ngayon referee hapulo gam. But katintin ka bakti nang pagkay ki ay yang ni हम तक por referee la da day na like ru हम tam na liya ba like yung three boy. Ang tiyur na kata kajing snobi sa ko. Pitang la ay sol na liya dito tiba ram entah liya gila berngam. Sampai kai kena musning dia. Naman sa ikut ba musning. Anyway, ngamut ban ang kata kadikan kan daw jong kating ban kandrong na pin kandrong nga nasulong na Siberia itu. Na pulis pun ba lamare kasi mau kajong ni. Ngai kumai kerpangnya ba arbisida. Na sultanat ba itibiang ulong kuna ang kapor ni Senate for kalong Indonesia. But nakajintrace ito mo dito but kinitri lang ang kapor kapanlong ikat ng puwede ng president. Laladay ban to the history ng Karibuhay District Sport Association. Kapor may long may kung nangilam kung president lahap ang kumaong history ng India pwede ka Golden Age. Yung ka RBDSD. Iyo kung ginigilang, yuy-yuy kita naman patong tatay nga ng pintrong. Kurishbon ba ang isang mga bantasan niya? Ba't kasi yun yung mga kaya na pagpahong niya sa mga duty? Lasi siya nakakam ang anuan, tamat din na kaya. Marang ang kaya. Sikilap ang suma, nang po naman ito ka na sa tangka Ribuhay District Sport Association. Kung makadiban lang. Tingin sa yakin na kakapanor ko ng report. Yaman ka, nadantang kaway gabanong, yapi ki perlok ko ijungan ki bala IT bala simpi yakin kam dak dikut jimut ban syakri yakin boy lembag sport batka yang ka football klub lan information berkontak tete ni ju on mau referee ni tipid ba referee ni ju kwat ki umpire right Mr. Singh we used to call them umpire singam tip ham line referee dan am line umpire tat nom tip namar ba ni mentai boleh de kuwe ki kwat labon giru gi becei bakala bat ki jampi gi bamta u em yo referee sala taman pandemang namar yala dir ngalong referee bat nga pediam ni kay kabay ba amare ong ba namar hakita ka product dunam ha di referee te ni ki ba kitkia pat ya kita kam kita kulay gi rule kita kulay si an tumbong instructor di fi de kita kada ngadamut ban ong ba way na bulat ubadem nan kam gede hiru tingi ong ba referee na ne umpire katong gi batay sa commentary the dictionary di ong ba griu uba pet ya kajing nyak bet jom kajing ilaka bupenya ya kajing ilaka kat kum kirul bati an jom kata kajing ilaka lalade ka handball lapi tinjak ka kadai handball lakadai ka football lapi pendai ka kati kadai handball ka fo tu game to bupenya ya kajing ilaka ringkat bati an kirul jom kata respective game lakadai badminton lakadai ka volleyball lakadai ka basketball lakadai ka handball lakadai ka water polo bakun tater tete hamne kaji simpenta jom ki life nyamut dia jom ki life nyamut life ki surang bat sangut ki kinte kadai kadak jom ki jingkirman bakar boy baki player hari boy
kin sang kin nang ya di ngila kai da ka ba ki tibru ya ru le ka ndai tu player udah ban tip ya ki ru football ndai tu referee dekere ke kamram jong na ba jang fi kun ki referee ki ba tip ki ru ba ki tem tip ha ba ka ja ka lada handball lada yo fall ha penalty area ke bangin na lada ubri penjat serut saka goal line kai bagi dia na saka outline kai bagi dia na batuntar der lada ka ball ka room saka goal kai bangin dia na lada ka room tang siten kai bangin na mo tu itu yang lada ka ball ka sa partly outline jong goal kai ka goal kam de goal kam de goal right kubai sibun yang dengan itu tena mar kata normally ni perjalanan kendai pemini, bukan kerja berita. Kemudian kendai pemini pidai kendera jom kita ketinggalan. Tu bulan tu ukuran instruktor yang pemini ngan at ngan instruktor dia kedai rule. Layak si bun ki rule, ki an, ki do and don't. Kita dah benput, kita dah benda. Ngam mata tini kata. Bat penang kami ki, bat bakalan nanta, hin syak kenok, ngin syak kenok, dan boong syak ong, bangi day kiri free ki syak siliak. Bat ndan su mana ban khat pat. Ndan su mana ban khat ban ai kami ki benda ikut. Namar kita ka rule, kaba ka percaya baru aku mereka pedian, penang kami kata. Lawan syak bang, lawan syak kau yang tahu bahasa ban apply bisa apply yang kita rules tenre ki ya de uhero ki kun kentai jong kadang di boy dungi berok somot what redman sim makide ki kentai di life language di kun sendrang jong kadang di boy ki bala ko jemut ban pensannya ka football hari boy wat susurong makide ki sidang iamnya lade perkhat ya lade trey kita kam hapo kita ki kendon dong ki ai tiba pilayo ya bidingkai nang bau instruktor bat dai tan kata kalan ke manla ban pensan penang ba bat ban Kibriu kinyokor yang ngama yepi kangkam bangilong kiri bandong lane ki ompoya. De pai sele gilong dijaka gilong pi, bat de gigi start ke bapio. Wat bu ye datang hala de dan sipun kuwe pat kena astang dupi. Ibu ku akhir ye gigi man pai dupi bat kita ko. Island ye kene gigi start ke bapio. Dak mo kanan kam hok ni sapu pom. Kalau boleh kita kenal maai pasal susah tak terjebing kejong pi bat kejong ada. Tentang kini kita Ini kesenangan kebetulan di bawah syarikat partisipan. Ribu betul dan ngadu live video, live kita posisi bang bat sawoti kita. Ai boleh kita panggil kita sebelah kita sama orang ini semua. Masih dikenal dengan dikenal sistem. Jika hari ini, Ikaw betul po madang football kita tahu ke games. Maju ada sih, maju ada play di mana sport. Nama boleh kesudi. Bagi ini sangat penting di dalam region mana. Bagi ini jom ini sangat penting di dalam suara anxiety. Jadi ini jom kita ada anxiety di kiri. Jadi supaya bagi ini hidup kami, hidup kami bersyai, hidup kami mengenai perkembangan dan kecil anut, kecil kuat. Terus jom ini. Bagi tiu ya kedong kedong ini tip lah ini dan lain aku kemudian level ini. Kemudian starting point kita start. Kita nak level ini kepada kita still level. Dengan next camp kita support kami. Pembalasan nasional presiden joki KPDCA ngaruh nasional. Banyak support tolong di klinik ini. Kenapa? Kisah lagi joki kilaban tiu dan way Syakoi bakal waktu kita lagi cinta semua.Asukumen bahni kita berlain pada level 7.Asukumen bahni bro bagi lawan kita tu kita iwe lapor yang level 6. Asukumen bahni kita.
level 6 or currently is still level 3. Muslim show, but not ada di level 6. Kita akan play di level 5 di national level. But menurut saya kalau di play di level 4 di level 3 di ISL, ke level 2 di Asian but ke level 1 kepada adu World Cup. Menurut saya kita nampak kadang di bawah itu. Kadang di bawah itu kita Jose dalam kuat bagi batang kita referee ikut atas kita. Hadu benar sini kita atas kita. So sih. Dari kejian sejati itu apa apa. Ini berbuat. Kita belum kita berbuat kejian cuti. Bagaimana? Sisi sisi ada kiwai kelapa referee nasional. Why not? Kalau kita menginginkan dalam kita duduk di kita and standing here as a template. Namar adan thona. Lada nonton da thona. Kum ke jin ai sini patut thani gi. Lada dei ko ji ke da na dan le chon to hai ni bar ni. Ngadu ka di bar tambu ke gi ni da. Baik kita ki bar ko. Fokus sejumlah. Kalau itu kurang untuk tetap boleh dijadikan sekarang. Pada rezeki terjadi terjadi bila pemerintah itu kurang. Siapa yang berbuat? Mereka kerja orang. Kau yang mengajukan dari ini. Politics hari ini jauh itu seluruh. Jadi politician piulur. Umum dia banyak piulur. Tentang laku kelar wajib sports, laku kelar wajib free shoot. Kani itu keluar ke message nak buat apa benda through the social media. But we as politicians, go keep politicians, give them money politics. Dan nanti ni kalau keluar apa, ya kan yang kamu, yang itu, the next session saya orang berkenaan asal. Sekarang bagaimana ini isu? Nomor apa? Agar level jom FFA lalu di district level, level jom FFA. Ia pandang kecingnya kebabnya kita ada sports department, kita berbagai yang kita kenal baru dia yang kita lagi berdalam subsisya, kritisya, bagi politik level lokasi. Dan ada yang cuma orang berada, bagaimana mereka dalam ini itu kita terlihat dalam kuat ini juga. Jadi kita akan jadi kuat kereta kegiatan nomor berkam dengan itu kembali orang semua menggunakan habannya sebagai jiwa itu untuk bertasar dan habannya syahun ini itu orang yang jika kamu free dan kamu syahun sudah dia mana syahun lepas di sini layak berjemaah aku tuh cacingnya mengumpat berkumpat terkait kita kena masuk free play atau apa ini. You are most important person in the ground. It is like that. Bila begini, buat terpapar, buat dan mana, it is like that. Jadi, kembali ke semangat muncul tanpa aspek. Dengan apa ini, bah, undang kita stick. Atau rules, pada juga refresh, berlayar uji kita, but uji syak ada berlaku, itu bisa kena kita juga. Dan I wish you all the best. Nanti jadi para lain yang pun, so boleh dapat nak kau, ikhlas sekarang dan jadi, kau mengalami orang kita orang, kita nampak orang, sayang dan terus boleh para orang. Dia nanti susu berpikir.